اور کجا کے نشتگے اسات دمانا منا دلگوشی شمارا پر مہر سلام چا قدیر واحد نمگا چی ای دیوانے پروگرام پروڈیوسر و کارمستر حمید شاکر بلوچند میں تکنیکی کمکار خالد سہیل بلوچند ماشورہ حال بھی دن کے مروچی جولائی ماہ ہبدت تاریخیں 2024 سال و روچ مروچی چارشنبے ہے گند 10 محرم الحرام 1406 ہجرینت مردر ما گوشمگا پتران ہم کنے وہ دیوانے تو کا مروچی ہم یہ گشتان کی آوارند و ما آگوشتان کا بھی شمارا اشکن آئینے بلے وینداتا چندی دانکانی نیمگا رویں و شما ہم گوما جوڑت کت کنے مردرم بازیں برام گپے گوشگے وتی ایک اندازی بھی گپے جنگے وتی ایک وڑو پیمی بیتیں بلے باز مردم و دانا ہے مردم سرپدنت و زانت و نادان ہے مردم نا سرپدنت و نا بلدنت و نا زانت چوشکے اگر تو ایک کہرہ توار پر بجنے و آئیر تو بدیں وڑیا توار پر بجنے گوڑا آ بد بارتیں آئیر تو شریں وڑیا توار پر بجنے گوڑا آ شریں وڑیا آئیر زورتیں بیزن دا عدد دے شمترہ رسیتیں و ہمیں پیما قصہ کارن کے یک بادشاہ ہیا اردن کے یک وابی دیست گوڑا آوابی تو کا آئیے سر جمین دنتان یک یک بوتو پروشتند و آئیے دیم حقا پنت گوڑا بادشاہ وابی تعبیر کنو کے لوٹائند و وتی وابی گوشت آئیے واب تعبیر کنو کا گوشت بادشاہ سلامت تی واب تعبیر چوشند کہ تی لوگ مردم یک یک کا تی دیم ہمیرند بادشاہ واب اما تعبیر کنو کے سرا زخ ظاہر گپت و فرمان حمیدات کہ اشیارہ پاہو بیدیت بیدرنجت او ای واب تعبیر کنوک بادشاہ کش تو دگی یکی لوٹائیں تھی وتی اما واب تعبیری گوشت گو آئیے گوشتے کہ منی وابا تعبیر وکم گوڑا واب تعبیر کنو کا گوشت کے بادشاہ سلامت من ترا مبارک بادی دیاں مراد باد گشاں کہ تی واب تعبیر چوشند کہ تی عمر چتی لوگ مردمان چتی کہولے گو ٹکے مردمان باز گیشتر بیتیں بادشاہ سگلا بال بوت واب تعبیر کا نوکا بازیں ہما ٹیکی و ذر و مال ہمداتے رہا دگی کت او زنا ای حبر مانا ہو بیزانت ہمیں نبیت کے بادشاہ مزن ہمری صوبہ آئیے لوگ درست مردم آئیے دیما مرند جیو اشیے بیزانت ہم انچوشند بلے حبر کنگے وڑو پیم و لبزانی و گالانی تہا فرق و تفاوت اس دیگری ہستت و شمے گوشتگیں گپ و گال اگاں مردمانی ہما ٹپانی سرا ملم و درمان ہم بوت کنند و ہمیں ٹپان گیشتر بازیں لفظ کدینت ہم کنند او اشیے واگ مہار گو مردم آئند گو انسان آئند مردر رویں یک گشتان کی او گشتان کا شمارا اشکن آئنے بلکہ نہ یک پاک ساڑا شمارا اشکن آئنے پاک ساڑا چیران پدا شما گشتان کی نیمگا بریں گوڑا پدا آ گشتان کا چیران پدا گا واحد رست گوڑا گوشما حوار میں سراپا ہمیں وڑا بندہ موتند کسی ہزاری لشکرش پرے رنگا باہر کت کہ راستہ عمر بن حجاج ربیدی او چھپا شمر ذوالجوشن سر لشکر نامے نگوتن سوارانی سر لشکر عزرا بن قیس امسی و پیادگانی سر لشکری شیست ابن ربی حربوئی رسد و لشکر بیرک عمر ابن سعد غلام برید دستات تن چما کارکنوں کے اے پوج دیما امام حسین 32 سوار و 40 پیادل
اے رنگا ہوشتا تگتنت کہ راست سر لشکر ظہیر ابن کینت اچھپے سرو کیا حبیب ابن مظاہر کا لگات میانجیا رسول خدا احد و خیبر بیرک مرشی امام حسین برات عباس ابن حلی سرا ساحرت روچ سرا آہانت کہ عمر ابن سعدہ وتی کمان تیر اے پیما گوشانہ حسینی لشکر پلوا یلدات کہ اے لشکر شاہد بے بت کہ چدرساں پیسر اولی تیر منجتا سردار لشکر گنی گپا چا کمانان تیر ہنچو چوٹے تند ہنچو تیر چوٹے تند کہ پا یک دمانیا شہیدی برمش چا روچ روشنائیا اندے موت یہ جنگ بنداتی جارت اچشی پد یک کی جنگ بیرا بوت تا سی روچ گجنگ اتنی کا ہما دلاوری پیش داشت کہ عمر ابن سعد آرہ یہ گمان بود کہ یہ پیما اے جنگ تن کے قیامت تا حلاس نبیت ہمیشہ حیا حسین ابن تمیم آرہ گو 530 جنا یک پارگی عرش حکم دات تیر گواری بنا بوت تاچ ایمان نورا روشن ڈوبر راہ دیوار جوڑ بوتند حسینی سرمچارا زہما پنجگاں گپتند و دشمن اسرپاں درانا دیما شتند تنا حدہ کے دیمات کے گن دشمنارا یکوارے پدا لشکر نعمت اعلان کشتات بلے ای عرشا 50 سرمچار وتی امام سرا ندری بوتند اچھا امامی لشکر ہے 32 اسپان گشتر یا کہ جنک بوتند یا گوڑا چتیران ٹپی بوتند نو دشمن یک دگا لگو رہے کارے ات کہ یک ٹولیے چپشتا عرش بکند او امام تنبوانی پشتا آئیے امراہانی تنبوانا آسمان بداریت اچھے رند ظہر نماز وقت او ای نماز پرے ڈولا وانک بود کہ نمازیہ نسرپانی سرا تیر گوارگا حتند او تیرانا ظہیر ابن کین او سعید ابن عبداللہ حنفی وتی جان و سران جلانتند ظہر نماز آرند امام حسین ہمراہ یک یکا جنگ پیڑا شتند اگو شہیدیا انباز بوانتند سنگت حلاس بوتند تکسو عزیزانی باریت چدرستان پیسر حسین وتی جند تنگہیم بچ علی اکبر پیڑا در کپت وتی پیروک حضرت علی جنگانی یات نوکت او مسینگا سنان ٹپے وارت شہید بود رندہ عقیل ابن ابو طالب الواد و جعفر ابن ابو طالب ننگدار و الواد علی ابن ابو طالب قربان بوانا شتند تنا حدا کے کربلا حاک چھ شہیدانی زگریں ہونا سہر گشت و ہما گالانی دروشوں میں دیمات کہ شاعرہ گوشت آروچ کے یزیدہ سر زرتا آروچ کے یزیدہ سر زرتا سلطان شاہ حسین کشتا ہوں پاک شہید رہتا اوہا کی کربلا سو کرتا نیٹ حسینی لشکر تنا حدہ کم ترت کہ حسین تیوگیں حق دوستی سگ و جیرت و مظلومی و دلاوری پر ششمہ ہے شیر مچھے علی اصغرات کو سربوت شہیدی اے مزمر ننک کو یک ٹہل شانیہ جنگ پیڑات کی امام دست و واسک آئیے سواریتن
عمر ابن سعد لشکر پلواچا تیرے چھٹت وہ بنی آدم گریا وہ تلوس گیا ما امام حسین کٹا روئے شتے نیمگا برکت بو کے روچے چمانی تہا چمانا سکدات وہ سوجے کت کہ چھے تی چمہ چھ مرچیا پیسر مظلومانی سرابوت تگیں چوشیں ظلم و ظالمی دیستا بیا یالکن کی تو ہچبر ندیستگ بیا یالکن کی تو ہچبر ندیستگ چوشیں ظلم و چوشیں قہرو چوشیں کوش نو امام حسین وط حرم جن ادمانا صبر سکینہ دیانا دلا ہندوہانی ٹھپا سمبہینا لنٹے سرا تن ہشکیا رنگدار کنانا ہمیں وڑا پیڑا درت کہ اچھ تنی کے لنٹا ہدایت چمبگ پیسرا زوگے تند ازہم چمیانا رندہ درت حق دارا وتی حق ڈست شرری کرو کا وتی شرری پیش داشتند بے گناہا وتی بے گناہی پدر کت اور نو حق کے زانو کا نا سرپدی ہے صلاحجت کہ ہست کسے کے منی کو وقع بکند ہست کسے کے منی وارا بیت بلے حسین دان کے پستو گو شلسریں گونڈلان اس سنبو کے نیزہان دیگ بود حسین زہم چا جبتا کشت وہ ٹھپ من ٹھپا ہپ تو آرے کت کہ ہر وار خیبر صوب کنو کہ یاتا نو کنانتت بلے آسرو باقی واجہ سرا گوارو کے تیرہ شل سریں نیزہاں و زبریں زہمان و توسک سریں سنگا آئرہ چھٹپاں کاری کت اچھا اسپے زینا پشت زمینہ حد آقا صلاحجت حسین سر پر سجدہ وتی رب دیما جہل بود اے سجدہ ہنچو دراج کش بود کہ ہمیں میانجیا زندہ ہوتی دراجیں پندار جت و مرگ منزل آسر بود عصر وحد و زرچک روچ و بنی آدم دراجیں ساہگا دیس کہ حسین سر نیزہا میں اچست بود بلے ایو کا حسین سر نہد بلکہ امام حسین سر پجیا بنی آدم گری برز بو اگاہت حق برز بو اگاہت و اسلام روزنا و وشنام بو اگاہت مرحبا صد مرحبا اے شاہ سوارے کربلا اے حسین ابن علی اے نامدار کربلا اے حسین ابن علی اے نامدار کربلا اکبرا جنگ پڑا بالا کتک دستے دعا آسمان گو لرزگا اے گلدمی پر جنبگا آسمان گو لرزگا اے گلدمی پر جنبگا سر بدیت ذلت دستا مدد
شاہ زمان حق بیرک برزا کتا اے سر مچا رے کربلا حق بیرک برزا کتا اے سر مچا رے کربلا مرحبا صد مرحبا اے شاہ سوار کربلا اے حسین ابن علی اے نامدار کربلا ہوش کو شام دریائے آپ بیرونٹے کپاں تیر وارتش سے نگا افسوس گو بچ کندگا اے جگر گوشے علی وائے جگر بندے رسول ہائے اے ضبط حسین اے واجکار کربلا ہائے اے ضبط حسین اے واجکار کربلا مرحبا صد مرحبا اے شاہ سوار کربلا اے حسین ابن علی اے نامدار کربلا تئی مراد کولی گبات ندری گبات چاگرد بات اے شیخ اکبر کے جاندات وتی غانے ندات اے حسین ابن علی پاک شہید سروری اے حسین ابن علی اے نامدار کربلا اے حسین ابن علی ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم 584 کلو ارز سرا ماگو شما تران کنگانت مردار گوشدارو کا مروچی 10 محرم الحرام انت او یقیناً حسین ابن علی کے کربلا ہے جنگ میدانا او تایر جنگ بیتے ہیں کہ مروچی یقیناً عالم اسلام پرسی بیت بلے ای پرس یکنچیں پرسے کہ یک اسلامی پرسے شما گوشتان کے شکت بلوچیا عزیز یوسف عزیز گچکیے توارا
وہ یقیناً بعض چیزیں شوں پہ سرپت بودتے میں جو ہوتا ہمیشہ ریڈیو پاکستان تربت کہ ہما وقت ای ڈولیں دیبانن تو کا ای ڈولیں پروگرام ہم ہوار بیکنت مردالا گوشنت کے یک پوریں رضانے یک آشیے یا ہیرانی تہا یک زندگی پگل مان وکنے آپاں آسے سرا گرم کنگا بونگیج وکنے او یک وحدے تو گندے کے آپانی اما گرمی اما درجہ برز بوگا بونگیج بوتا گڑ تو گندے کے ہمیں دامانا اما پوگل کے ہم وتی اما بالا دے گرمی درجہ برز برگا بونگیج کنت گو آپانی اما گرمیا برابر کران کنت او پوگل دا ہما وحدہ ایک کارا وزان کے وطارا چھ گرمیا رکینگے واسطہ یا حاترہ وتی اما جسم گرم دیے گے وتی وسیں جہدان کنت دا آپانی اما گرمی گڈی درجہ کے برسیت گڑا پوگل یک پیما وتی جسم گرمیا برز بران کنت انچش کے آپانی گرمی وتی اما گڈی درجہ کے رسیت گڑا پوگل والاد آپانی اما گڈی گرمی درجہ تہا وتا داش تو سگت نہ کنت اوچھا رزانہ چکاشیا چہیرانہ درائے گے سکباز جوہدہ کنت بلے وتی جوہدہ صوبین بوت نہ کنت چہما کاشیا چہما درپا چہما ہیرانہ ڈنہ درت نہ کنت او پمشکندہ انچکا پوگل وتی اما سرجے میں زور طاقتا چاگردی گرمی سگگے اما کچو کے ساس کنگا بابا دن تو پوگل تنا وحدہ تک مر گے ارجانوی تو میریت نو ادا یک جوستے سرچستکند کے کجام چیزت کے پوگلے کشت پکرو سسا بکنت باریں سسا بکنت کے یہ باریں چھ وجہ چھ بود و مزانہ چھ شما بازین ہمیں گوشت کے پوگلے اما کوشوک ہمیں کم بہتے انسان اند کہ پوگلی گھر میں آپانی تہا دور داتگت یا دگے لہتے ہیں چوشام گوشت کے پوگل گھر میں آپاں کشتگ بلے راستی ایشند کہ پوگل چائی سوابا مرت کے پوگلا وتی وحد سرا ڈننا سٹک نکوت وطارا اما آمی آسے سگگے کچو کے ساسا کے ساس دیے گا دزگٹی وطارا کت میں زندمان ہے تہا باز وحداں ہمیں وڑندمان کائن کہ ما وطارا چاگرد تہا وتی ہما تہا ہور کنگو آئیے سگگے کچو کے ساس کنگا ما وتی اما سجین ہرجی عرب آبادی بلے چوشیں وحداں مارا پیگر کنگیند سوچ کنگیند سسا کنگ لوٹیتے کہ کجام وحدہ مارا اما چاگرد سگگا کچو کے ساس لوٹی تو چھ وحدی چاگردہ وتی تبا بیاریں اگما دگراں وتی اما زندمان ہوریا جسمانی باہندی ارواحی و مجگی وڑپیں ما لیب کنگے موہ بھی دیئیں گڑا انچش کنند کے پوگل بود پمشکا وحد طاقت اردویں کے تئی گورا ہستند گڑا سیٹ کنگے پیسلا حبکن او ارچ وحدہ بلکہ چرا مصیبتہ چی درائے گے جوہدہ بکن تیشے مثالہ ما شمارا ای دیا کہ اگاں شما گندے کے جمرنت گواتنت یا سیاہ گواتن تو اورانی یوشی کوکرانی موسمیں یا پڑلی اورانی موسمیں گڑا شما گندے کے دانزی چستیں آزمان دیمہ کے شما چارے یا روچا شما انچو مارے یا گواتا چی شما انچو محسوس کنے کہ ہو رہی گمانے اما تی حرابو کی چیز چو کہ سیمنٹ بھی کہ لوگاں نی ہڑکنے گے واسا کار مرز بھی تاڑنا ایران تگاہانا اور یا بلگیت گڑا خراب بند یا ہما دلوت یا ہما کشار یا ہما چیز کے تئی واسطہ سک ضروری ہیں یک چیزیں یا کارآمدی یک چیزیں تو زانے کے اور سببا آپ برباد بیتے ہیں اور بہتر شرط رمیش ہیں کہ اما وحدہ چی پائدک چیز بکن تو اما چیز زارا اب وتی
ٹھکانہ بکاں آئیرہ محفوظ جاگی یہ ببر بلے مگندے اردن کے اور کے بنداتو بھی نمہ رواں ہوتی سمیٹن چست کنا نمہ رواں ہوتی اما کہ ضروری چیزاں کے آ نقصان بار منچا اور سببا گوڑا نمہ ہانی چست کنا کے جوہدا کنا گوڑا ای ڈولا ما باج نہ بریں میں مثال اما پوگلے مثال بیت مڑے دارا رویں ایک پیروندی نمگا پتہ کائیں گو شمال احوال کنے مرحبا صد مرحبا بات تو سین مرحبا صد مرحبا بات تو سین سروتی قربان پا حقا کو تو سین مرحبا صد مرحبا کربلا ہے پٹتا روچے معاشرہ کربلا پٹتا روچے معاشرہ شاہدیں طیبی کسیے ہے حسین شاہدیں طیبی کسیے ہے حسین سروتی قربان پا حقا کو تو سین مرحبا صد مرحبا تو رو پیٹان دے پا بوت عزیز تو رو پیٹان دے پا بوت عزیز سرخ روئے دو جہانا تو حسین سرخ روئے دو جہانا تو حسین سروتی قربان پا حقا کو تو سین مرحبا صد مرحبا ظلم و جورے ہی نگے گے ساہتا ظلم و جورے ہی نگے گے ساہتا حق بیراک برز داشتا تو حسین حق بیراک برز داشتا تو حسین سروتی قربان پا حقا کو تو سین مرحبا صد مرحبا ہر کجا مظلومیت چست بھی توار ہر کجا مظلومیت چست بھی توار تو ہما جا بزاں
ہستے حسین تو ہما جا بزاں ہستے حسین سروتی قربان پاکا کت حسین مرحبا صد مرحبا گو ہما تنے گلنٹا بوت شہید گو ہما تنے گلنٹا بوت شہید شاد و نوش من بیشتا تو حسین شاد و نوش من بیشتا تو حسین سروتی قربان پاکا کت حسین مرحبا صد مرحبا خاک سورن کربلا چی پدی خاک سورن کربلا چی پدی ای ہمک مظلوم ہونا اے حسین ای ہمک مظلوم ہونا اے حسین سروتی قربان پاکا کت حسین مرحبا صد مرحبا جار جانتیو سپ گوشید اوم بلا جار جانتیو سپ گوشید اوم بلا بیت امیرا رہا دگ چو حسین بیت امیرا رہا دگ چو حسین سروتی قربان پاکا کت حسین مرحبا صد مرحبا ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم میں 584 کلو ارز سرما گوش متران کنگا ہمارا داری گوشداروں کا شوارجا اور کو جا کے مارا گوشدار گائے تو اور مارا یہ اعلیٰ ہم بھی دیے کہ میں توار صاحب سلیش میں گوشانی نادرن تھی نا میں گما جوڑ گے واسطہ میں نمبر ان سے پر 852411 ہفتہ ہفتہ نو ہے سرا اور شما کلو رائی کنگ لوٹے یا کلو دیم دیگ لوٹے گڑا میں وتی موبائل نوشتہ جہاں برودتی نام جا گیا نام کا سانے دکھے پت سے پر سے 1244 سے پر سرا موبائلی کلوہاں دیم دات کت کنے مہدرام بعضی انچی مردم ہستیں کہ وطسرا دومی اما واقعہ سرا یا مردم سرا یا آئیے حرکتانی سرا کندیت یا آئیے اما جیوشنتے پوشگ سرا کندیت گوڑا آئیے در حقیقتہ کے سرپد نین گوشن کے شاہ دربر جاہیا
یک استادی استت که ما نودربران دیستگت که آیا دائما جنینی گڑیال دستائند او انچوش کے نودربرانی چم آئیے دست گڑیالا کپند او آیانی اما کندگ دپا دارگ نبوت تگتند او یک روچے گوڑا شہد دربر جاہے دگی یک استادیا مارا گشت کے ای گڑیال آئیے بیران بودتگین جنین بودتا نوپا نشانی آئیے دستائند او چاہی قصہ چی ہمیں زانک بود کے لہتیں دل وتی اما دوستی گیں بیران بودتگینانی واسطہ گو خاموشیا چنچو درد و رنج دارند او یک رندے من ایک نادروا جاہیا یک نادروائی چارگا شتا گڑا اودا من یک جنین دیس کے چاہیے سرا نکلی مود کا پند گڑا اودا نشتگیں درستے مردما آئیے سر کندت او کندگ بنا کو تمہیں وحدی دگی یک جنینیا آئیے کمک کو تو مودی چس کو تن تو آئیے سرا داتن او امیشی نکلی ہیں مود کے کب تک تن او پا گریوا گوشتے کہ چطور کنا منی گوہار ایوہ منی میار نہند منی ہدایہ دات کی مود و کینسر بزن شمک کا بورتند نو پا مشکا یدارو کی موداں سرا کنا کے کسی منی سرا مکندیت بلے کندگ انگتا بنا بو گئن او ہمیں پیما یک رندے یک مانش جاہیا منی گوزک بود بزن قبرستان یا منی گوزک بود گوڑا من یک کسان سالن شکی دیس کے یک مانشی ورا اوشتا آتک او پا گریوا گوشگاہت کہ اما پادا گومنا وانک جاہا بریں گڑا بریں استاد منا درستیں بچکانی دیما جانتو گوشت کے تئی مات چھونے سستو بے تحملیں جنینے کہ تئی وانگی ہے چھایلداریا نکن اور مارا بائدن کے مردمانی ظاہریہ اما گندیں وائنی سرا ٹٹولی و مسکرہ مکن ہیں آہنی توازہ مکن ہے پرچکے بود کن کہ آئیہ وطی امد دلے تہا بازن درد و رنج و غم چیر داتگند او ہمیشہ ما صحیح گو سرپد نائیں گوشگو او چا زبانہ چی درد کی گما ارچ گپ پارا کستے درشان کنگا ما مسکرہ کنگا پیسرا بائدیں کہ ما وطی گندے بابتا پا جوانیا صحیح گو پوہ سرپد بے کے ایک اینت او من کیم بے شک لاتے حبر او شلیں تیرے وڑا نوکداریں تیرے وڑا بنتے ہو مردمارا کوشند بدگمانی بازیں کاراں حراب کند عربیہ یک بطلے باز مشہور ہیں کہ چھا زبانہ درد کے حبر دو دپییں زہم بنتے پمشکا حیالداری بکنت کہ مردم چوتی مترندے حبراں مردمارا کشت ہم کننتے مرداراں ملوٹیں چشمچی اجازت گومے کولو کرارا کہ انشاءاللہ کہ زندگ بیں گندگ بیں دیم پا دیم نندگ بیں مسکرہ ہو کندگ بیں وتی جند دیوانہ انشاءاللہ کہ بانتین دیوانہ گوشما ہوار کپیں نہ شمیں کلو نہ شمیں ٹیلپون نہ شمیں حال ہیچ منا نیت کو سر نبوت پمشکا ما لوٹیں چشمہ چی اجازت واحدہ متی گوڑی سیم سرا سر بودتا گوشدار ہیں پھر بندہ اللہ گنجی رحمتانی باہوٹ باتے بی بی پاتمانے